Next tahu खेला सोलिफिनायनि हे टेक्सा टीम फाइजाक नोंनि टीमनि तमा बुं किसा नों टीमनि बुं तमा बुझलिया न्यू क्लब हो के ताबो नगै मान बं प्लेयर को नों टीमनि बुं तमा का KFC NTFC को बे दुकान अमन ताबुन सोलिनाय ताबुन सोलिनाय खेला जादों टीम रेडी दं जा Tabun soलिफिनाय सेकेन्ड खेला नायतोंदि tabun सोलिनाय खेला बे बिसिलेरा स्टार्टिंग का tabun नायतोंदि कालारो आराम से लारो क्रॉस पिलो ओ माय गॉड गोल संखामले सुदा थांगे गोल संखामो जा बैर होय माके नायतोंदि र जर्सी नंबर कुफुर भाई ते कर्म कलर सब sekarang gol kai bano यहाँ देखे मारनी एंट्री खाइजनाय लामा गेट फ्री किक manjak tam khalai manai tongdi oh so बैरसे Oi, Bupal. Slow video maksudnya. Pas. आराम से लारो आराम से लारो सिपो बोल दो ना Narbas bro.
Konar pun naik cabut naik hitam kaliman konaro. Orang taka. Konar manjak tam kaliman lagi na. Oh. Maka. Oh, so thal ya tuh. Sudah rahim maka golong kamu. भाई हलो या हम भाई ओए जगह बंधु kita makan dulu dah ground play ground Mangko bol tam kaliman lagi na manjak. Selang malia. Don Bosco ni school ground amo. Bisa manja Don Bosco. Nanti ni sapai. Bolong kah? Dono tim na boro no.
Foul jauh. Offside manjaka. Maka am gol kheme kate mal oh offside jung thang ko offside sakit tu mang khatang thang foul lung kwa Gol. Gol ini kah? Nomor 15 gol ini kah? Kupro kayak kah? Kita tahu kalau mau kelar 0. 1-0 jak. Half time ka tabu no. 1-0 jak. 1-0. Kupro 1 rakha. Kalau mau kelar 0. Kita tahu no half time ke nung mafinai. Half time ni 4. Bahai siapa pai? Ganai tu ni. Tabun soli uni khela nyai. Tabu full time nai di khela. Sampai borok 1 rezak borok 0 kufur kalarok ai kormo kalarok sorry kufur kalarok egreka chali kata bono nai tundi 1-0 jak saba paya match ni tapos kufur egri chongo kormo kalarok 0 foul ya como berinya rakip Injerong ka masama. Injerong tong yan kisah injerong ka. Oh.
Okay, extra player out. Corner, make corner. Kisan bagi gol to mani. Goalkeeper tisir hoka ball. Kisan bagi. Kisah satu ni sangka gol kamu. Mam ketang play mana kina? Oh, ri. Mura kaham ne dekai jong mana jong kaham na. To kaham ke shot remain ni bagi gol ya. Oh, kota. Jansen ka ball, tabo amo habga 77. Mangka kufur mangka tang mana kina. Mangka. Yang kedua sorok ke rumah manajer. Dah. Tolong main Leo. Bando ko mama no ko mo Leo.
chance ang kamo 30 number out tabo ini may besek nagar na 14 number oh ठीक है थे गोल कम किसा सुंग बगी गोल लिया Gol. Gol. Ten number goal दिखा Ngetahu खेला बरोबर फाइको 1-1 जाक नायtung di sampai robo 1-1 ngkwa maka oh free kick manjak tam khai mana free kick go oh oh हम से गोली में hari kalau paci nyo 1-1 sama pain lagi ya geger lejak bol mancung oh aurang tha Gopal 2 minit hingga खेला पाइसे नाय ते 2 minit नायचों di try biar ada buru natam bahai siru saimia goli posu kelok tu hilang tiri dosu खेला फाइसा kata puno try biar ada buru naik na bhai khelai
tab try big rangka tab try big ro bunai kormo sakang bunai nai tongdi gol one kah nai tongdi oh oh gol sangla kamu gol ikelai ria ke kormosong 3 dekha ge kupro 2 tabo pakitam khlai mana kena bongni tabo kupro habur bangke 3 nai ini kena habur jamano oh gol ka saman 3 jak nai to 3 jak tabo tabo fini kormosong nai tongdi gol 4-3 jak tabo sudara nai tongdi tabo kupro song bui nai ne tam khlai mana ne nai kupro song bari tabo ei saman ngi tongo taporo tabo las nai pasan bisung tabo las nai ni kena tabo las tam khlai man oh ma gol khai male ate kotoma sakte boiri hoka tabo borok habri mangke borok paisinai kormorok sung to kaisa miss khairka nai gena 9 number bahai khlai 9 number tam khlai ma go paithang ta borok paithang ka borok ge kofor paithang ka tabuno kormo klaro kaisa miss khlai ri kanke mon bagi palia bro ge tinin bagi om seneng senai ge nok hasal ba mathang senai ge tabu ongkhlai sini se ge yang tin ongkho senai gain hai khana soli khenai khana phongni noiten theke soli nai noiten theke baise punyo sarik jora salo sari dol ke muthungu amun grawo Kalau kau ini aku tunggu tamu, sang sana. Horseng ini kan seng. Korbang nih ya. Kosalnya tangka. Moro baik turun jaga. Pasta. Kita pun seneng seneng kirim di blog. Oke, jara football hamzane rok subscribe kari di. Subscribe kaya ta tunggu jotono. Je football hamzane rok te blog ini mana?